بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Pele tukuomboshela pakwambaga bid'a number 2, bimaana bid'a jawidi jajirale الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى وبقجاوجي جدينا بدع الناس في رمضان. فبيجي جنزانو أكتزاد البدع من كتلا موزيلي سيزيدي موالو نوبي فمويل ورمضان. بدع جاويدي أكتزاد لهتي اتباع غير أهل البلد المسكونة في عقد الصيام أو في التحلل منه. ngani jeleji bazi jikurashigo kukwetu kwa wina Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiki atukombole kazi kujipika nisizia nizo ni atukombole kare Allahu jalla wa ala kujitende la mazengo ngani jilejazi. Sheikh Ibrahimu akuti munkatikati mwa bid'a siwezi kupanga nyibana Islamu pa mwezi wa Ramadhani ittiba'u kukuya ghairi ahli albaladi pa kuya banepe wanga waga wandu washilambo almaskunati shakulama ana mundu bimaana mundu komboleka kulamaga bashilambo shao akagwili shalabo shilambosho akudili mshile shilambosho umiwa wa kutendela mshile shilambosho nambo panda ya Ramadhani akulikanga ni bandu washilambo shao na kwa kuya bandu washilambo shine fi aqdi siyami mukutawika kwa Ramadhani au fi tahalluli minhu kapena panda vija kulikanga na ni ibada ya mwezi wa Ramadhani bimaana panda yizano jako resile ya Qur'ani salatul Eid ni kugogola saumu Ramadhani. Pana bandu bakulikanga na gani aslamu ashinjao bashilambo shao kwa alikajili manganyajo mwezi na mbadi ya uweni na kukamula na ni ya bandu bashilambo shini shakutadika au shilambo shishiwandike ni shilambo shao akukamula ni jile manja ni kulika kwenda ya lumo ni bandu washilambo shao panda vija kutawa saumu bimaana saumu kajikuinjilaga nizoni atamuri panda virano jakulikanga ni mwezi wa Ramadhani ti Ramadhani zano jimazile tujinjili mushawwal pakubaga pana kulikanga na washilambo shimpewe ni kulikanga na bani kuendelea shilambo shao bani kuendelea shilambo shine sano Sheikh Ibrahim pakujiradi sirajile ngani jina kutinyi wa hadhihi min albid'i alhaditha ni jala kujaji min albid'i alhadithati jiwele munkutula mwa bid'a jazampano mate bid'a zazi panazini ya kalakala nope ni bana bid'a ya kalakala na mbonga waga kalakala nope ni bana zini zya zampano zile zikuziuka zampano zano jili jikutenda upande wa bid'a zya zampano akuendelesha la kutuzali la kuti fayati jama'atun minan nas la yaqna'una bi'adami thubuti ru'yati sawa'an li hilal ramadana aw li hilal shawwal fil baladi التي يسكنونها. فيأتي بعض
au jama'atun minan nas jikuifaga gulu yashina bandu la yakna'una ngajikuikutila gajile gulu jaji bi'adami thubuti ru'ya muunga oneka wa mwezi bandu akulala kuti jamani mwezi ngana uoneka na mboni bana gulu jabandu gajikuikutila gajile badijo jakuoneka kwa jaunga oneka wa mwezi sawaan lihilali ramadhana yalumu udi mwezi wa ramadhani au lihilali shawwal kabena mwezi wa shawwal fil baladi allati yaskununaha pashilambo shile shakutama jile manganyajo bandu akuzala bashilambo shao kuti jamani mwezi nganauoneka mwezi wa ramadhani jile manganyini ngakuikutilaga kabena mwezi wa shawwali nganauoneka jile manjajo ngakura bagan kuikutila badija nchilambo shao wayasumuna nambona kuendeleshilaga kutaba tabaan li ru'yati ahli baladin akhar mutundu wa kukuya kuoneka kwa mwezi wa shilambo shine jile manganya kutiga mbona shilambo shati tupikeni kuti pana habadi ja kuti mwezi uoneshe pana wagulwiri peleka habadiko na waislamu bashilambo shao adinjile kufufura na ibatile kuti mwezi ngana uoneka na mwingine manganya na kurawa gaga kuti iya mwezi uoneshe shilambo shati na kuwaga mkutaoso ma anna ikhtilaf al-matali' mu'tabarun 'inda ahli al-ilmi atamuze kulikanga na kwa kopoka kwa mwezi kulikanga na kwa matali kwa kopoka kwa mwezi mu'tabarun kulikanga nako kuwele kwa kukujitika inda ahli al-ilmi kwa kwambaga wandu ashadi jigani ahlul ilmi akuitikangana nayo kuti matali siwelezi ile kangani kwa kuboshela lwezi baje kuile kwa ile kangani bane kuombulika kuona lelo male kubane washilambo shine kuona malawi niele ile kangani kadhalika ahlul ilmi awele pa kupikangana ni kuitikangana kuti kweli ikhtilafu al-matali diwelengani yajibadi musharia. طيب ناكوتي والقول الراجح نمالوي daga kwetenno be mashidi pangani jile jaji maloe gaga kwete mashidi ikhtilafu jibadi na mbona gama maloe gaga kwete mashidi kwa maumboni ga kudimbangana huwa luzumu tibai imami albalad ni mundu kamula na pa huya nongozi jwalakwe jwashilambo alladhi yaskunu shilambo shakutama walakwe almuslimu wabele islamu bimaana ugokula mashilambo masha Allah wanaislamu ni mwana ashakulungo kulungwa jili manganya ajaji ni kwa maimamu wakwalongo lila aslamu wanganyao andawi ja kujizora ngani ja kuoneka kwa mwezi na gadi ajipatile mwene pana waweni mchilambo vemu ni kwa rani na kuti jamani kunyaza kwa kumwezi uoneshe kapena kuitumbi kwa kumwezi uoneshe kuti jamani unokumigunda kwa nadiji mwezi na uweni tengao ni kwa batasha kulungwao wawele wakwa longo lila aslamu jile manganya ni kutangazia ngani je kuti jamani mwezi uoneshe na mboni kupatika na shilambo shine kuti wako nongana tu uona rano mwengani njendele ya shilambo shine na mboni jendele ya shilambo shenu jende impebe na islamu wa shilambo shenu pakuwabo walakwe wawele imamul balad wawele nongori be shilambo upande wa islamu apeleshe mtengao baada ya kuroza kumanyidila baruje mbele ya walakweo kutingani uzimbana na islamu ashinjia au atamurejele manganya adi azozile pakwambaga kuoneka kwa mwezi
bandu basilambo shao ni kwarala kutya wa jamani mbadi mwezi ngana tuona bandu bakunyaza akuti mwezi ngana uona bandu balakwe bakwitumbi akututadile kuti bakwerele mwitumbi nadinjile kuulola mwezi ngana uona mpaka ni bakumigunda bakwe mpaka ni bammatawuni mwezi ngana uona asimilongozi wala ni kuushira mpaka ilambo yine ni yine ni kuipata kuti mwezi ngana uoneka jile manganya ni kuguluzya ngani jakuti jamani mwezi ngana uoneka nambo ni kupatikana kagulu kani kuti mbona kwacha kuti aweni uniwanyimbile foni unandumisire message nola baba message ndikutiele kapena uniwandu wangu badishilambo shati anyimbile foni kuti mwezi uoneshe wamba pala kwepo ujendelee ya bandu bashilambo shenu pampeve ninnongozi bashilambo shenu yeleyo niye yikwete nno be masigi ngaba kutine ila idia ngapikanika kwa ahlul ilmi la ibeleya kupikanikaga nambo yana matalagakwe nambo zano ayi yakwendela asilamu bashilambo shenu ni asimilongozi bashilambo shenu yana kuyo niye yikwete nno be masigi mbana yine yele ni yakutika turadi siri الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالى لازم جاكوي لزوم اتباع إمام البلد لازم كوكويا فكوكويا النغوري جنتي لامبو الذي يسكنه المسلم سلامبو سلشاكو لما بلاكو بابين الإسلام والصيام مع جماعة المسلمين نكتبا فمببني قولوا جا أسلام وروي أتابيلي يمو kana itenda Islamu bane atawile mukuendela yashimilongozi wao bashilambo shao baada ya kupata ntenga bane lucha wanga tutaba weje tu Malawi wadigongo weje ngana tu uona AI agambe vikangana nayo na atawe maa jamaati muslimin pampepeni guluja Islam wakadhalika alfitru yoyo beyo kugogola pakuraka kurwadhi ujendele ya Islamu ashimjenu yaweni nchilambo mwino alhamdulillah nagogo kupeka nukuti kwanti uoneshe jamani chilambo beshi kwanti akutia uweni ashimilongori nukupeleka angani ijo kwa wandu wa Islamu kujitanga siangani ijo ujendele yana kweyo wakadhalika alfitru ma'ahum yoyobeyo kugogole nao wa Islamu wo wayadullu ala dhalika hadithun ni iwele nkubeleshe la umbo ni ala kweyo hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam atitegutie sawmukum yawma tasumun sawmu jenu jeuma ngani nidire kujja nkutawaga jeuma ngani mbela Islamu wa adhahakum ni ili jenu jakurishita yawma tudhakun jikuwa mudire kujele jakurishita jeuma ngani sahih sunan abi daud hadithi jikupatikana musahih sunan abi daud na mbo hadithi jelakwe الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وتزاد لكتي غنجيوا صحيح قوت دولي واو طيب والحديث نبلا حديث جيني الجوال صحيح لكتي الفطر يوم يفطر الناس عيد الفطر ندير كجلي دياكو غوغولا غباندو بازو غنومbe ugogolimpe beni wandu nagani ya relation tenga kuoneka kwa mwezi والأضحى نعيد الأضحى يوم يضحي الناس ندير كديل دا كوغا كوريشي تاواندو nagabandu adi apeleshe ntenga kuti jamani hili ni lelo hili jakurishi ta jamani lelo baro nombe ugurishite uzwadi hili diri kudila kweli ngani uitenda kuti unepelepo bado tushiwela ngwetema tukugabidi kurogolo kuna atadi lijeshilewe ngwamba ujendele ya kuendela Islamu shingenu pakuwajele manganya jima information agafatili so nigawele gangadi shaka ujendele ya jile manganya hadithi jilezi jile hadithu sahih ile kange ni panandi ni hadithi jile musonad abi daud na mbatamuri malobo gahwe gawele gamo na mbori riwaya riwele riyatinda jine jile sahih jine Sheikh al-Albani awele ditu pakujitonya shala وهو في صحيح سنن الترمذي حديث جلاب جلم صحيح سنن الترمذي وقال الترمذي بعده
nawe sheta al-Imam Tirmidhi baada ya kujira hadithi jajuti wafassara ba'du ahli al-ilm ajigogolele ngani ji ba'du ahli al-ilm yani mkutul mawadu wa shadiji gani وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس كتبازي أجيغوليلي يعني من كتل أهل العلم هذا الحديث حديث جتجرار لجاج أجيغوليلي ينتي أن الصوم يكتكتل صوم والفطر ni kugovola kwa saumu ma'al jamaati itendo inayoidio itendegwe kwa mpebeni jamaa ya Islamu ujiendele jamaa ya Islamu ujiendele impebe ngani ule kanga na Islamu ashinjenu nambo njiendele impebe wa'udhima an-nasu kadhalika ni winji wa bantu ujiendele winji wa Islamu ashinjenu ngana ulajika pia na mboje endele utenga wabati la Islamu ashinjenu kwamba kutawa kabena kugovola waqala ibn Taymiyyah nawi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi kutuwal qawlu ath-thalith didilwe ya tatu kwamba kulekanga na kwa masala dilwe ya tatu dikuti yasumu ma'an nas ana mundu atawe ma'an nas pampebeni wandu ashinjao wayuftiru ma'an nasi namboroni abogole ni kulwadili pampebeni wandu ashinjao ngana gamba kulwajika pe nambo ajiendele ya Islamu ashinjao pakubantenga kujenele mwajile manganya ya kwamba kuoneka kwa mwezi ni wala kweo yasumu atawe ma'an nasi pampebena shina wandu wayuftiru ma'an nasi namboroni abogole pamo na shina wandu kana itenda kutinjikiti wangu wao kwamba ile wa hadha adhharul aqwal nizoni malwega la kwegaga adhharul aqwal ni malwega gwili gokululeshela nope pakwamba go sahihi nizoni galuleshele nope kubajula kugatenda mazaimo liqauli nabii sallallahu alaihi wasallama kama lugha mtume sallallahu alaihi wasallam kana jawisete kuti saumukum yawma tasumun kuti saumu jenu barani diru kudili jamkutawa ngajumanganya bimaana uzuveni diru jamkutawa bazi diwe dila kwedio jakutawa islamu uzuveni wa hadha alqawlu rajjahahu al-Albani nizoni gine malowega ngapele mashidi al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi fi tamam al-minna وشتاب تمام المنة والسلسلة الصحيحة وشتاب السلسلة الصحيحة وهذا في حالة رؤيته للهلال وصومه صوني لا كوي kwamba mutundu wa kuoneka lilhilali kuoneka kwa mwezi wa saumihi ni kutoa saumu mukhalifan li fitri nnasi fakaifa biman lam yara alhilal kulikangana ni makawegane gabantu fakaifa sanu ima leudi biman lam yara alhilala fala kwe watatende ngauona mwezi huo wayukhalifu nnasa nikutinda ni wandu ashajinji fil balad min silambu allati yaskunuha shalaku shakutama wala kweyo wayamalu biruyati baladin akhar ni kutendela mazengo kuoneka kwa mwezi huo nambo kwa silambu shini tayib ni kuwa yaiwele sahihi kulekangane ni kubajika pe kwa digongo dia habadi siangadi ushuwa sia upikeni kwa silambo shini kulekanga na nizile sizipatikeni nchilambo mwakutama ni idi yambo ni baje kuendelea silambo shino pakuwapo asimilongozi ya dabeleshe ntenga na islamu anakulisi lomboni kutugamani kweli mwezi uoneshe nchilambo mwetu ni silambo shati na gesi na kupatika na sini silambo kitakuangana tu uona ngana ujendelea yele kapena silambo shino uoneshe shakulungwa beleshe ntenga ngone kuti yayi kune bele bungango bola shenyendele silipe kutawa waamba kana upanganya ili nambo ujendele yajendele aslamu ashinjeno ngana ujendela yajika pe
walanga nujendela yasilambo shine nambo ujendele yasilambo shino kwa digongo dia kuti basilambo shineo mwine mwakwe ntengao mweju mbubatile kwa bandu bangana sahihi nambo itende jogweju bupatile ntenga kwa bandu bawe ni thika bandu bakulubishika ningu kulubila utijele manganya mushikulubishao siwajanga ni selina shakulungwa basilambo shankutama ninga ni jiwe jimpebe kadhalika kulikangana kwa kuwe kwa kuzowa nga kupatikana kulikangana ninaga kabadi zinakutyoshi na mawandu wakulupishika. Allah subhanahu wa ta'ala abenishe baraka kwetu we ozuveni ni kugabika ni siria masala kuti ozuveni tujendeleje impebe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbiya rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.